Mateo kapitulu 22. Yesu wamisako okubangula lavo lolosapo hati usoma wokiru wasoka ndosoma wopisa obala womolaye. Watuma kwenze baye okupanginya omanu balalekiwa kubala pwai kabatabele okwiya. Watuma bali akwenze bakwabo hati sapwili aba balalekiwa hoti tali ofesta yange ndayipongiya olongombe byange lebi byanena ndabipa kwenzeo bina byosi byapya beye kubala pwai batitomba umwe waenda kepya lyaye ukwabo waenda ko chipindi tsaye kwenze bakwabo bakwata akwenze baye babafukilisa yo babaipa pwai soma okutema watuma asolali baye kwenze wanyola olomondi byatso yo wayoka imbo lyabo oto wapyala kwenze baye hati ubala wapya pwai ababalalekiwile kabosungulukilile kwendi kanyaha alila vosi busangako balaleki kubala akwenze baenda balila vosi basangamo babakonga bakwe vinhola bakwesunga kwenze ubala weyuka kombe pwai etisoma ingina okubanza kombe wamola ulume kawalele ubwalo bubala soma bwopula hati okwetu waingina ndati mulo kwabwalele ubwalo bubala ulume watso wohango otso soma wapopya la kwenze baye hati ukutiko vokolokobolo wimbibo welema wukosamwa kuna kuli okulila lokulikileketao bayo momo balwa balalekiwa pwai bang'aming'amilika banoliwa. Ocho bafariseo baenda batumba ehala lyokunula londaka batuma olondonge byabo kumwe la Herode bati olongisi tuchi okuti ukwachili kwenda olongaisa onjila ya suku lochili lomwe okuvindula ohele momo kuvanji kovipala vyomanu ocho tusapwileko wasoka ndati chitava okulambwila Kaisale ale ele kachitava. Pwai Yesu kulimbuka ukuse wabo walinga hati abakwambambe bunzonzeranye ndekisi olombongo byulambu ocho bonenela olombongo byatso kwenje wabapula hati ochilubya echitselye lotisonehwa tsatso ngokumbulula bati cha Kaisare ocho wapopyalawo hati ebi bya Kaisare byechiku Kaisare lebi bya suku byechiku suku echiba chiyeba bakomoha yoosha baenda eteka lyatso basandukeo bamwe beyako kwaye obo aba balinga enga bati kakuli epinduko bopula bati olongisi Mose ati ulume ndaofa kwenje kakwete omola ocho manzaye akwele ukai watso apindula mbuto yahubaye ocho kokwetu kwakala bamanji balume epandu bali batunda bimolimosi watete wakwera kwenje wafa omo kakwete ombuto wasya ukai waye kumanzaye haicho wabali lu watatu toke kuwepandu bali noke kesuliro lyatso ukai watso wafavo ocho kepinduko he ukai watso olinga welie pokati kepandu bali lyatso momo bosi bakalalaye. Pwai Yesu wabakumbulula hati walweyi omoka wakulihiliyo bisonehwa ndang'o unene wa suku momo kepinduko kakulyo kukwela ndang'o kukweliwa pwai vosi balinga ndobangelo bokiru pwai kondaka yepinduko lyabafa kawatangilihe echisuku wapopyalene hati ame suku ya Abrahama haime ndi suku ya Isake haime ndi suku ya Yakoba suku asukuko ya bafa te yaba bakasilo mwenya kwenje echo wingi wachiyeba wakomoha okulongisa kwaye kwaye echo bafariseo bayeba okuti woisa basandukeo ocho baliongolola kwenje umwe wabo haye ukwabihandeleko wopula ondaka okuseteka hati
Olongisi, pokati kovihandeleko ocihandeleko cinenepo cipi? Yesu wokumbulula hati, sola ng'ala suku yove lutima woe wosi, lomwenyo woe wosi, lolontunge vyoe vyosi. Eci otso cihandeleko cinene haizo zatete, kwenze tsavali tsalisokalazo ceci okuti, sola uolisungwe love, ndeci olisolewe mwele. Ovihandeleko vyosi kwenda tsosi talongiso wa profeto, tsatunda kovihandeleko evi vivali. eci bafariseo bongoloka, ocho Yesu wawapula hati, wasokeli ndati Kristu, omola elye. bokumbulula bati, omola Davidi. wawapula bali hati, ndaotso cikasi ndati okuti Davidi okupopya l'Espiritu wotukula ng'ala hati, ng'ala wapopya ng'ala yange hati, tumala kondyo yange, toke ng'apa we banyali bove vemehi lyolomae byove. Nda Davidi wotukula ng'ala, olinga ndati omola ye. kwenze lomwe watena okukumbulula cimwe, kwenze tundeke teka lyatso lomwe walukuta okupula bali cimwe.